FIFA World Cup sang hi somni paruk khelme ka hian pon lam boruak ritina anek na sat ber ti thei chu Portugal hian nia World Cup khelma atanga team thaber pola soithin player po nei tha Ronaldo meu nei tu anni awangin an thlen san be seina po asanga ma se an match masabera DR Congonen gol khat ve ve khungin ani hne tok taklat mai sia an superstar Cristiano Ronaldo thlengin dem tu an tampha Ronaldo pass du lauti thu tele Ronaldo teammate ten Ronaldo hi an du saktok lawani Ronaldo tan an khel lawani ti te ani tanoi maya hemi chungchang hi video shan hlakin kan ti chhuat to kha hetiang boruak an ton ta ka wang hian Ronaldo point team anga anin pum khat zia social media lama atar langa ma se pon lama tanga nek tu ten an nek ngar maya an chungchang soi abang theilawa hetiang karah hian Zaninah Portugal hian an match ni na khelin Uzbekistan an ma chhondon ta ani Portugal te hi group K a an oma round ni na hian Houston Stadium a kumin World Cup la chak big lo Uzbekistan nen hian darsom le chanve atangin anin khel tan dona chak turarin kai jok chu Portugal hi an ni chak turarin kai jok ni Marcelo Ronaldo le athian te tho ho na thalo nia langlai hi khovelina angai ven Uzbekistan laka po achik zui tur ania angai rengin anom don nge Ronaldo tan na sajokin anin hlan phalta ang chu kan mudon ani an ma chhon tur Uzbekistan hi Soviet Union angin kumsa khazakwa somthuma changa sangkhazakwa somkwa thleng khan FIFA World Cup hi an khel ve thina tuna anina angtak hi chuan kumin World Cup hi an khel masak berani World Cup a hian tonhriat an la nei thalawa an tan chon kumina an thlen chin hi bung thar zel tonhriat thar zel la ton ngai reng lo an ton ani zela World Cup an khel phak hrim hi an tan chuan lo tlinna ani to an player a hian langsar ber chu Manchester City defender Kusanov hi ania abak langsar anom lem lo Turkish club ta na khel an midfielder Faizulov le an forward Sumurodov te hi in khel enna sadeu chuan kan hrelom mai theia midang hi chu anol puina kan hriat lo top tur te an ni hlom Portugal ero kan hrefur hlomanga an goalkeeper hi Diogo Costa Portorin rol kumsom ni parukmi wanglai mangme kania an match khatna khan 4-2-3-1 formation an manga defender a right back a Manchester City tante po lo khel to season hmasa lo na Barca ta na khel jo Cancelo an bulatana left back a PSG left back rin rol Nuno Mendes an bultan bokin center back a Thomas Araujo le Renato Veiga ten bulantan boka midfield a João Neves le Vitinha in kopin PSG a inman in Portugal midfield hi an hawa anma a Bernardo Silva Bruno Fernandes le Pedro Neto te intlar le in center forward a Ronaldo amal tlatani kha khati chung khan DR Congo laka in khel thununin omzenei thui lutuk si lo lawom lutuk si lovin game an dominate point thum lo chuak zauta lovin point khata an lung oyanga ya khawang khan zan in match hian point thum an Mamawhna asan zual pha Uzbekistan laka hian point thum an lo chua zo lo chuan Sawiselna pon lama tanga nek tu ana zual sot dona chumi karah chon an tan po phur arit zual vek thei don chumi an pumpel theina tur om chhun chu Uzbekistan laka Chak ani Portugal hian Insiamthat an Mamawhna lai kong sang om theia chulam chu thlur talokila hmasa bera chuan player thatak tak an nei chunga chansiam an har chat lutuk hi ani dan turani lawa ball pass kwal thiam ringot atok lawa chansiam chua angai ani lo chuan gol khung lama an bil le don chu chuan result thalo a hring le anga football match a reng hian chaktur chuan gol khung anga ya gol chua lo hi chakna ani boxi lawa gol khung lo team an chak ngai lo gol khunga chua lo emo gol chua zat aya tam khung emo anga ya ni chu wangin Portugal hian an gol bo an tinat zual anga ya DR Congo laka bultan tu te a khan Pedro Neto ti lo khachu midfield le forward a khan an bultan tu thang Roberto Martinez ka hruina hnuaya bultan thang te vek an nia khang ho mang khan qualifier ra po result tha an neya World Cup ma zongin khong takin team tha an ni na lan tirin result po an nei tha a chu wangin João Neves Vitinha Bernardo Silva Bruno Fernandes le Ronaldo ten bultana World Cup ma an khel that ang khan an khel that angai wingera hian Pedro Neto aya Rafael Leo kan mutama ma se Congo laka khan Pedro Neto zokin bulatan tlat maya assist voi khat nei Marcela a khel thalem lo chu wang chuan Pedro Neto aya Rafael Leo an bultan ta jok sela a fu zual mai thei ti chuan an gol bo po azi om jok mai thei ahma zongin Bruno Fernandes a hawin Silva Vitinha le João Neves te hian in khel thunun chungin chance an siam chuak tam thina
kongo laka khan khatiang kha kan hmuta si lo kha selna in azui tehchiam maya then khat chuan bultan tu an thlang dik lawani te po anti ma se Portugal khel en thin chuan qualifier ra te po khan bultan tua an man than te chu heng midfielder pali thatak tak te hi an ni ti kan hmu thina an ma a Ronaldo a oma harsatna awm ngai lem lo tuna ero an boruak hi arit ta le maya hei wang tak hian an tran thar po angaya chan siam chuak tam zonga an khel nge atul panina chuan an center back an sik soi angaya Araujo le Vega te in kop an thatok lova diar kongo laka an gol chua en khan ti sual palemo ven ngaina om lo ani lova film khur lo awanga gol chua ani na kha a mulen thei viau maya kha wang khan an ni pahni hi chu in kop fo lo sela rin bura nei lo se an that pui zo kang Ruben Dias an neya ama ai chuan a fit thato dona ina sio po an chhor rim berte zingami ania an chhor thei renga Roberto Martinez sian an ma ba ka an ma chon tur te hi nesa khela khel tir lovin a thlak takin du thlang to lo sela chu Portugalin an that pui tur pakhatani kongo laka adu than kha chu an fu chia lo a pathumna chuan Ronaldo hi bul an tran tir emo an khel tir ani ro chuan Ronaldo a khel that theina turin Ronaldo a effective thei dan turin Ronaldo an chance anei tam thei dan turin khel mai sela main striker ber an chom that lo chuan gol khung na chance an tan a cheve zel Ronaldo hi upave le to ma sela a chuan te po fum ve ta viau ma sela number 9 striker ani si chuan ani na anga trita chan siam sak mai turan ni kum upa chuan fum to anin khel pui ani ti hria ball pek dan tur dika an pek angaya chutiang ti thei tur chuan player dang te hi an thatok boka ball pet po an thiam hle ani ti an khelna klapa te po kan hmu to thin apalina chuan Ronaldo hi tlantir pup chi ani to lo ti te alai le sir karton na sa thei ani to lo ti te hi pom thlap chunga thil dang engma phut lova pet gol tura chomron hi anti turania chumi anti that du lo chuan atuar tur chu anti manni team coach Roberto Martinez po atranangaya Ronaldo a khel tirani chuan pass na oma an pass mai thin turania pass du lo angchi an om chuan thur chuak nal ngam sela khong takin kal sela chuting angrap rap chuan an tho ho na a thalo alo omani po in chinfel tumin tangta sela azi om em angti arin oma apanga na chuan team coach Martinez chen a game plan athlak angai diar kongo laka athiam azoni maya alangkha Portugal coach omdan turani lo Portugal Ronaldo omna kai shwe tu coach chu a class asang ve tok turania a huai sen turani boka Mamawhna anei tha turani bok ani lo chuan veteran player a champion pui lawang player te an condition a zira an chet dan tur arwa man sak thiam angaya chumia chuan kongo laka khan a fail ta thak thung Uzbekistan laka hian a fail thiang to lova baka arwa man na hmasa a flopin plan B anei lo emanity turin a khosalai kha adik lo boka Portugal player game thlak thei engemaw zat omna game soi dang lam lok thei player thatak tak omna hian atul dana zirin game a soi dang lam tir thei turani parukna chuan Ronaldo hi leader ania captain ania an boruak chetak karah ati tur diktiin boruak ti chezongin engma asoi lova engthilma ati lo boka anin pum khat reng thin jok ti atilang kha thil kha apoi mo hleya social media a atarlana khan atop mai lo team in pum khat na khoi thil ani awangin Ronaldo thil ti kha apoi mo a anaute hian an hrethiam tak tak ani chuan ama ain Ronaldo nena anin zomna athuk zual sotanga chuan an khel ho dan thlengin a ngong thei don boka chu Portugal fans te phei chuan thleng se anti khopang Ronaldo hian Ronaldo ani ang taka akum le theina mila a insiam rem thiam atul ve boka awang lai khan a theina sang tak milin thazetin ro pui takina khela a gol bo po ana hle tuna wai thalam ni ve to in atak samila a insiam rem thiam lo chuan atan che that a harsa zual dona chu wangin World Cup level in elna asana hian a teammate tan tangkai theitura insiam rem konga ma ason vezel angai Portugal hi kan suitak angkhan group ke a an oma DR Congo Colombia le Uzbekistan tenen anom hawa Zaninah an machon tur Uzbekistan laka hian an chak ngei atulna alian leya achan chu group round hnung bera anom pui ramji nga thabera ngai Colombia an machon don Congo le Uzbekistan laka point an hlo chuwa manga an dinhmun anti tha thei lawani chuan Colombia laka pressure sangzo ka khelin chet sual chuan poizo khleng thei ani dona chuwangin Ronaldo le athian te hi Zaninah an tran hle angaya an result a that ngei angai tuna an dinhmuna Portugal hi Zaninah chakpo ni sela
run of 32 an la lu don lova round hnung ber an nga angai don shrim chuba ka chuan Zaninah an tlom emo an draw emo ania an chak zo lo ani nga chuan Portugal tan tebula top 2 om phak lo na chance asang zual thei dona van duai phe chuan group stage partlang lo thlenga tawng thei an ni chu tuna an dinhmun atanga an la ton thei ani awangin Zanin matchi apoimo ani top mai an group atanga thleng thei hi chiangkwang deuh hlekin soifia ila round ni na hian Portugal le Uzbekistan anin ma chondona DR Congo le Colombia anin ma chondon boka Colombia hian Congo hi an ne chuan run of 32 an lu tang Congo hi an chak chuan Colombia chunga omin point li an neyanga he group atang hian run of 32 lut an omri lo thunganga Colombia le Congo hi anin draw chuan Colombia in point li Congo in point ni an nei don ani Portugal hi Uzbekistan laka an tlom chuan Uzbekistan hian an le bel dai don boka Portugal bika hian Uzbekistan laka an chak chuan run of 32 lut chance asang dona an dinhmun a thavia wang top 2 an tel phak lo point pathumna zinga ati thazwala tal an tel thei arin oma ma se Uzbekistan hi lo draw ta sela Congo hi Colombia laka an chak si chuan Portugal hi group match thumna an chak nge angai dona chak lo thiang lo pressure in abo don round thumna Congo in Uzbekistan an ne ani phei chuan Portugal hi Colombia laka an tlom ani bok chuan Portugal hian te bula point ni chau naiin group round an khar dai thei dona chu tiang chu a thlen rin om lo ma sela thil thleng thei alani ve tlat maya chu wangin a thleng ta ani nga chuan Portugal hi group stage atangin an tla don ti na ani ma se Uzbekistan laka an chak chuan run of 32 lut chiang tluk ti thei an nianga an dinhmun a thador don hetiang hi thil om dan le om thei dan ani awangin Zaninah hian Portugal tan chak apoimo don hle Zaninah hian Portugal te in khel zoa dar khat le chanveya England le Ghana anin ma chondona naktu jingdar li le achanveya Panama le Croatia in ma chonin dar sari le chanveya Colombia le DR Congo anin ma chondon boka group LB ka hian England hi an chakani chuan run of 32 an lut dona Ghana po an chak chuan chuti thau chu England le Ghana a hian a chak jok run of 32 lut turan niya round thumna a player tha khek theina tur ani tel boka wangin antan match poimo ani pia lama match tangkai ani tel theya chu wangin antan Zaninah hian chak apoimo don hle Croatia ero an tlom to awangin Panama laka an chak nge angaya Panama tan po tlom non chuan group stage paltlang lawa tlak bak mabak om don lawani ole khadichin khatun tuma kan topic kan soizaw theina chu nivele photro se